पावसदे मफम उइबमर उइब पाव खरा अपडेट तौजरी गोवा नेशनल गेम्स ता सरुक यागदबा मणिपुर की टीम ngasi चीफ मिनिस्टर बिरेन लमथाखरे लमदम मसगी सानारोइसिना नेशनल अमदी इंटरनेशनल की मसाना क्यादा असौबा फिदा कंदुना लागली चीफ मिनिस्टर गोवा दा पांगथोकदबा कुंथ्रागा दरे सुबा नेशनल गेम्स 2023 दा सरुक यागदबा मणिपुर की टीम ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट तकी हौना भी मतुंगिना लमथाकी बग लोइना सानारोइसिंग दा याइफा मंगोल बिग्रे सानारोइसिंग लमथाबगी धरम मसिक मरि लेना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबदी लमदम मसिक सानारोइसिना नेशनल अमदी इंटरनेशनल की मसाना क्यादा चौबा फिदा अमा कंदुना लागले फिदा सिंग असदगी हेना चौबा फिदा कनबा ngamnana सानारोइसिना कथोपगा लोइना होनसे सानाबदा काबा मदि पोबा हाबसि महौसानी अदुबो सानारोइसिना ख्वादगी मथौ ताबदे मसा मसागी हाइथोइ सिंथोइबा अदो मफम सान उथोक्तुना सानारबदि सोइतना माइ पाकपा ngamgani हौजे मणिपुर सानारोइसिना थेंगनरिबा चाथोक चासिनगी अवाब असि कोकननबा चादा यांखैगी मणिपुर लाइगांगना हाना पिथोकनबा कन्न होनरे सीएम न मखाताना फोंदोखिबदा मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा लेरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना अफबा सानारोइ पुथोकनबा होनबदा अचौबा थौदांग कया लौदुना लागले सानारोइसिना लमसा सजत फाजना कोर्स सिंगी बाउदाक मखादा थबक तौगदबनी गोवादा पांगथोकदोरिबा कुंथ्रागा तरे सुबा नेशनल गेम्स असदा मणिपुर की टीमना मेडल मसिंग यामना लौबा ngamgani हाबगी थाजाबा लै हाइना सुफोंदोखे सानारोइसिंग लमथाबगी धरम मदुगा मरि लेना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर फोलेन मितैन हाइखिबदा गोवादा पांगथोकदोरिबा कुंथ्रागा तरे सुबा नेशनल गेम्स असदा मणिपुर की सानारोइसिना तोंगान तोंगान मसाना कुनगा तरुकता सरुक यागनी मसाना सिंह असदा सरुक यागदोरिबा सानारोइसिना मणिपुर की खुमल लंपाक अमदी अतोप अतोपा मफमसिंगदा लैरिबा सानापुंगसिंगदा चतुना अकनबा ट्रेनिंग तौगे हंद पांगथोकदोरिबा नेशनल गेम्स असदा मणिपुर की सानारोइसिना ममांगे नेशनल गेम्स ता फंगलकवा मेडल दगी हेना फंगलकवा ngamgani हाबगी थाजाबसु लै स्पोर्ट्स पॉलिसी की मखा हंदक एशियन गेम्स ता मेडल औरख्रबा मदी ममंग सही की नेशनल गेम्स ता मेडल फंगलख्रबा सानारोइसिंग मसा मसागा चानाबा थबक पिननबा लैंगाकना लागदोरिबा सानारोइसिंग की नमित फावबगी मनुंगदा लाउथोकनबा होनरी हाइनासु फोलेन मितैना फोंदोखे नकलमरोमदा मितै की युमसिंगदगी पोचै हुरा लंबनी हाइबा म्यांमार मचा अहुम मोरेदा फारे मोरेदा लेबे स्पेशल कमांडो टीमना पोचै हुरा लंबा म्यांमार मचा अहुम ngasi अयु पुंग मपन लोम ताबदा मोरे टाउनदगी फारबा मतुंग मोरे पुलिस स्टेशन दा सिन्नाग्रे पुलिस की पाउना हाई मोरेदा लेबे स्पेशल कमांडो टीम खोंगना पेट्रोलिंग चटलिंगैदा सिंगननिंगे उबवा लाखपा मियोय अहुम डिटेन तौरगा वहंग पहुंग तौबदा म्यांमार मचा सिंग हाइबा खंगबा ngamki फारबसिंग अदुदी म्यांमार की नामफालोंग सोबुवा टूदगी खामखेंथांग गुइदे चही कुनगा मंगा अपोकपा पाउसिलेन गुइदे तामु सोबुवा टेंदगी ओंगमे चही कुंथ्रा अपोकपा मेआउ अमदी तामु सोबुवा 11 दगी ओंग ओंग चही कुनगा मंगा अपोकपा उमाउ माउ कवे पावसिना मखा दारादुना फारबा म्यांमार मसा हुमतु मोरेदा लैबा लांजेना खरबा मितै सिंगी अमांगा ता थोगौरबा युमसिंग दगी फर्नीचर आइटम सिंग अमदी इलेक्ट्रिक जनरेटर सिंग हुरानना बहुत रंबनी हारी फारबा सिंग मखा तना थबक लौखनना मोरे पुलिस स्टेशन दा सिन्नाग्रे हारी नगलमरोमदा बीजेपी लेंगक असना अरानबा अमा कुपसिनना होनबदा अरानबा चाम तौरी मागचंद्रा हौजिकसु मतम लैरी लैथोक लैसिन तौदुना लैबगी महूता इरांग असिगी वरोसिन पुरकनबा होनौ बीजेपी न लुजिंग स्टेट लेंगक असना अरानबा अमा तौरगा अरानबा अदुबा कुपसिनना होनबदा अरानबा चाम तौरी हन मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमबीसीसी की प्रेसिडेंट कैसाम मागचंद्रा नमरान सिरकपगा लोइनना तोगाइबा एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौदुना प्राइम मिनिस्टर दा सेरोल पिसिनपा मतमदा बीजेपी की मिनिस्टर अनि याउना एमएलए तारियत अमसुंग बीजेपी दा सपोर्ट तौबा एमएलए हमना खुदेक पिखिबनी हाइबा वफम मिपुम खुदिमगना खंगनरबनी हौजिकसु मतम लैरी लैथोक लैसिन तौदुना लैबगी महूता स्टेट असिदा थोकलिबा इरांग असिगी तोंगकोइबा वरोइसिन अमा पुरकनरबा लैंगा फाइरिबा बीजेपी ना होनौ हाइना थमलगले बाबुपुरादा लैबा एमएलए असिगी क्वार्टर दा पामिसिंग उनबा अमदा के मेगाचंद्रना हाइ था दरुक सुजिलक्लबा इरांग असना मरम ओइतुना लमदम असदा लैरिबा मिफुम खुदिमक खम थेंगना वानरबने इरांग असना लांजन हनबदगी रिलीफ कैंप सिंग लैरिबा इनमेक्स न करी फावरमगनी हाइबा लेंगाना खंगबियु इरांग असना मरम ओरगे स्टेट असिगी फाइनेंशियल अमदी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स ओइरबनी स्टेट अमदी सेंटर की मखादा फाइगत कदबा चौगत थौरांगी ओइबा स्कीम अमु फॉरवर्डिंग थीना पांगथोकबा गमदन लैरे स्टेट असिगी लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म द येंगलुरबसु क्राइम हेंगलगली खुलाई फाइबा मियोसिना तौनिंगबत तौरी नोमै काफ्तना मी फूरी कैथेल फंबी नुफी सिंगदगी फाववा सेल लुट तौबगी वफम लागलिबासी यामना नुंगनांगनिंगै ओइरे हाइके माना मखातना हाइ उखरुल द कैबिनेट मिफम पांगथोकतुना
Saugat Taurangi Oivet Scheme Kaya Pakat Bada Congress na Taram Nogi Aduvo Mifam Madugi Matangi Dumita Miam Gia Soba reaction Amar Lengaki Mayukta Lakiva Adusu Congress na Togan Bani Hagadorivra Congress di MLA Mangana Bizilen Wina of Western Ambagi Rol Lauduna Lengan Matamatam Giweva Sergeant Tauduna Lengak Matamatam Giweva Sergeant Tauduna Laglabaso Lengak Asina Lawide Hanapenda Fongdoke Luin na mafung karada na una bangkar sa silagpo na irang hasi makata na sa tarakpa yabagi akiba miyam da paunari. Ngasi bahuda Prime Minister na status ida thokliba irang hasi loisin na nabakho na driba karigino. Status ida thokliba irang hasi na miyoy lising humfo yan na lansin handuna miyoy cham humpo dragi matagda sikiba asigi matangda kariya mata thawsada na laytok laga Israel da thokwa landa na yam na yan na haksin na lawri. Si Minister na losing na Cabinet Minister taraga nito'y puna dili da sa tuna Prime Minister unaraga irang hasigi. Waroisin purak na nabuho na biyo, lainga ka malayriba si miyam giyay fatawrangi ni kang na tabag taw biyo haiki. Manipur irang laiki badagi Mizoram, drug ki makon oirakle, Aizol dalufa kror homrom gi drug fare. Aizol zaw na Mizoram gi tongan ba, mafam humda combined force na sathagi ba, tiba humba gi tabag ta international market dalufa kror, ani laghum putra mari rom gi oigada ba, heroin powder ko na namiyoy mari ngasi fare, ana official oil paw aman hairi. Pawasana Assam Rifles and Narcotics Cell amasung Samphai District Police ki apun bakangbu amana kak napapaw umafang badagi. South Aizol gi Bongkan area amadi tangsam amasung Joti harba mafamsing asida thiba humba ki thabak sa thabada. Miyoy mari dagi lupa ko ani lakum putra mari dongi oigadaba heroin powder phagat pangam kibane. Faraba miyoy sing drug ko na Aizol gi Excise and Narcotics Anti-Narcotics Scout amadi Samphai Police sinakre haire. Nagala maromda Sahir Mihata Siadaba Singh Zerak Piyo MMWO Kedri Biangun Awang Laikai Diki Muhammad Sahir Sangom Sumbam Alais Sana Mihat Kamari na Manifo Lengan akan Bamaungda Investigate Tawina Naba Madi Mara Leva Singh Aingo Bachab Jaba Jarak Piyo Hana Manipo Muslim Welfare Organization MMWO na Lengan Tatak Silagli Manipur Muslim Welfare Organization MMWO ki President na Thadorakba Serwala Manhai Muhammad Sabir bo masakang daba miyoy karana faduna furaga tamtina furaba matungda lamdai police station da sinarakpadagi police na jerim sa pukhatuna laikan naraba matungda magi bibam lo silakpadagi Raz Medicity da refer tawraba matung laikan naba ngamta nga si laikidabane amarom da no magi sara tanjandu da hingliba amadi lamdam hasigi mathok taba polam sing thawai khobakta haptuna puthok posin tawriba driver sin da sing amadi tampaki lamda leiba ngak leitana ot naiba minungsi yaudana fu saiba amade Mitai pangal khunhaina taraina laude wakal khandana crime tawuna lamdamas da santi purakpa yaroi haina su cherula sina fangtorakle Maragasida Baris Sarma ngarang numidang Imphal Police na phagalaba matung ngasi court da puthokre Haugibo October taraga mari gi numidang da Imphal gi Segar Road Konjeng Hazari legai da leiba Khaidem Bovo Elas Saidajit sahi kunthagani fan apokpa leikidraba Momon masagi mehum dagi fatuna punena pakhona bada nawai kapa ki thaudok adugi mastermind ni hariba Manohar Mayum Baris Sarma apokpa Balram ngarang nubidang pung taraga mathoi makhairum taba matamda mahaki laifam Wanggai ning tempu kri mapal dagi Imphal Police ki team amana fare hari Fara Baris ngasi nung til Imphal District Magistrate ki court fothokre Police dagi fangpa pawgi matungin nadi Baris Police na fana thaba koiti thi bagi thabak chatharingai maragda Mag masamang na pulis da telepon tarok to na masagi mayada leire hana khangalak padagi fagat khibani hari Panbaya abadi nang may kapagi thawdok adu da miyoy mga su magjaw na fagat pa laikhrabani Phagalapa miyoy sing adudi nunggoy makhalay kay dagi nong tombam tono sing sahi kuntraga ni fan Kung banantay bam laikay dagi ning thawjam Begi sing sahi kuntra amadi sing jam may wangma pebiya pandit laikay dagi nivas sing sahi kuntraga humdoy Bamavor Lal Jila Lakpol Lekai Dagi Guru Maim Raven Sahikun Gatarit Amasong Alex Ningombam Sahikun Gamari Aribam Yoy Singasi Fagat Gibagaloy na police custody da namit tarani riman lagtaduna layribane Baris Sarman na lusing na thokiba nong may kapagi thawdogasi hawkibo October taraga marigi namidang da gari asoba ahumamade gari masada lakpa sakang daba maksupa miyoy khara na Sega Road Konjeng Hazari Lekai Dagi Khaidem Bovo Elas Sajiazet Sahikun Traganipan Afok Palay Kitraba Mamon bo mayum dagi fado na punan na bahona bagi tawdok da miyam hawrak pa dagi sakang dabab marks upasing aduna nang may kapsilak pa dagi Nofi amajaw na miyon mga asoga panang kibane Wainam Arun Senior Fellowship pida na bakhalakle Inamdam Manipur Artists Association ima sumanglila kang lugi Senior Artist oina layriba Wainam Arun
mayamna kundi savi aragi hena khangnababo Ministry of Culture makada Center of Culture and Research and Training New Delhi na folk theater da senior fellowship scheme 2020 21 pin na bakhangalakle imagi secretary na tadurak paserwala manhai fellowship asi folk traditional amadi indigenous art ki manung channa folk theater da jumpam work comparative study on the ethno acting methodology of Paurani Lila based on historical play and modern contemporary folk sumangda Dr. Makhomani Mongsavana Assistant Professor Manipur University of Culture gi makhada sahi ani research tawgadabane magoinam mayrai kaidagi laikitaba oinam anganghal amadi oinam ongbi na khunbi devi ani gi masanuvani panbajai oinam arun inkumja lising anida junior fellowship phangki balaikhe lauda nafi hida kapsinduna mahan takan bagi thabak satharamle Bisnupur district ki Tronglauvi makhalai kai delaiba khunggang lokol haina khangdaba lokol asida leiba awong sangpam tonsna kawwa mioi aman uzaba lau marak amagi pawampi singda sakhangdaba mioi kharana nafi hida kapsindra mahan takan bagi thabak satharamle haina pausi ase ki Bisnupur district ki correspondent oiriba laisram somaina phangdorakle aigoi ki pawina phangdorokpegi matungina sakhangdabasna jungle cutting hariba nafi hida kasi kapsinduna mang takalamliba lafum asigi lafuasi Tronglauvi makhalai kai gi awong sangpam tonsna kawe Mangna lakol asida lau laurak ama uvani handak sahisu pausu yamna fai pauthok kayam yamna laikani haina harawring sadak tangasi lavukta kumdani yengloba matamda nafi hida kapsindna faksana mangan takalam badu thengna khibani haire nakalamromda koki singdagi oiba zalengam kova laivak amagi namak kogi occupied Manipur amasam galagli MIYC Me ahumda koki sina midai singi madagda landara kraba matungda midai singna hana leijaram bakul laikai kaya gi jum kai lam ingkol kaya bu mafung phana takthok tuna koki singi da oiwa zalengam kova leibaka magidama koki occupied Manipur amasam galagli zalengam gi damak asoba boundary amasam galagli ba asda Manipur lenga ke civil administration jangluba ngamdaba mafamama oina laikre mas India gi Pakistan occupied toba Jammu and Kashmir gi Pakistan occupied Kashmir POK ga manava saktam amani asigumba Kokis na occupied dawgraba midai gi lamsing asi athubada takthuk tuna amuk hana khudum chanduna lausin ba mathau tai haina Manipur International Youth Center MIYC gi coordinator di Barizana thadurakpa Cherola man haire Cherola sna hai aujik fawbada kokis na mafung phana mahan takhan kraba jum sing asi Susanpur da khunggang taraga mapan gi jum lising amaga samri nifuga mapan kangpokpi da jum lising amaga chumna kuntra more da jum chatre romne Mafum jeng asida midai sina khundarami lairami habegi khudam changdam punamak pung muthatkre lairamba yung kai law ingkol punamak JCB amade bulldozer sinhadun fungtum tumna them khaikre masidanan na midai singi lairamba laisang laigi khubam chahum marfudra humdoisu muthatkre Kaksing Bisnupur amasung Impal East mafum kya su lairamba midai gi yung kai mai thadok tuna takthulaga zalengam gi boundary lefa leitana samgalagle Sadhargliba tamthiraba thabak sing ase Indian Security Force singi mamangda ifongfongna ayudong thelgi matam gyam sangna sadharakpane Serola sin hai sadhargliba lana si loisinna bani haiduna India amadi Manipur lengana khusu khulai kaya phagat bagi thabak tamphak lamda sadhari aduvo khulai faiduna mitai misam yamgi madakda malemgi sadhariba lalgi kanglon thugaituna international humanitarian law landarakliba amadi mafalaivak Myanmar amadi Bangladesh ki sakti sing jawna India gi mayukta lal hobani hariba Kogi lalawa sing asigi mathagdadi khulai fagatba amadi operation sathaba laitre Kogi lalawa sing asiga taunariba suspension of operation su handokdri sahi asigi India ki Independent Day August 15 da su taunariba kogi lalawa sing Susanpur da pangthokba tharom amagi mass pass parade da afaba makhal ki khusu khulai kya paiduna demonstration utki adubo khulai sing asi asengba nate toigani haina lenga ki maikai gi phongdorok ba si angak pawawi India lenga na lamen tuhian ba kogi singbo matam chupada kankhatuna thamlakle April kunga dareta Susanpur da often jimmai thabada chenaba musing ba phagal roba matungda India lenga ki jathang amadagi khudakta amuk thadokhibani haire Cherola snahai India lenga na Manipur amadi miyambo India gi lam amani praja amani hana lawdaba khangdabagum tawi Manipur gi wathok pudi India lenga Israel amadi Palestine gi lan hiana lumna lawi haiduna ngangnariba si asumba magne tha daruk pharaklaba lan asigi mikap miragol tabi balaidre India hai baleba kasi Bhagavan Ram Mahatma Gandhi amadi Buddha gi pokpham ni poknafam ni haisarabasu India gi lusing basing di aduki matik minungsi amadi asumba khangde thamoi fande India bu loi charamba British na hiana minungsi amasung asumba khangi
Irom Sanu Sarbilana Afasba, Lisinga Magasapan, Yankaganipan Gimukta Sahi, Taraga Tarukchum Nasara Hienbada, Awaba, Minungsi Maset Amatu Urkide, Owakasu, Takibalate. India pun Louis Jalamba British Day, Mahatma Gandhi Lisinga Magasapan Kuntragani Toida. So Daraba Miam give voting right, Pigadavani, Anamit Tarukni, Lisinga Magasapan Kuntraga Hum Doida. Andas Bedi Mayukta, Namit Tarin Yamade, Lisinga Magasapan, Nifuga Hum Doida, Quit India, Momenga, Marilena Namit Kunga Matoini, Sarahian Bada, British Day Gandhi Wakataki, Asumba Masung Minungsi Edu Kanki. Ramgi phone of Rai Raja Lepak India, step make up miracle. Mihut Minai Sanja, Tumzana Pig Taliamasung, rules of law laite. Oidavangang Masat Wiri, Sahi Noriba Mahiro, any Lintoingambi, Amasung, Hamanzit Harpa the mastermind, Yauna Mihatpa, Mihut Fare Haragauzu Fawa, Asibasang Putopangamdri. Indian Air Force in Latuna Paktan and Tariba Povi sing Mangangani Hagraga Ozupova, Singi Dramagi Wari Oiduna Lady. Manipur Gobulam the Master rules of law, Chanhan Bagamdri, Levaki Afun Saktam Abadi, Constitution Bongakani, Hadon Wasakliba Minister Amadi. Emerisina Levak to widen up Amadi, Logi Wang with the Tabak Torunga Torakliba, Misaxing Asiki Madagda. Legana Karigumba Amata Tabak Bakat Bangamdri, Wafawa Ngangs Bangamdri. Adugamuram the Misam Yamna Karigumba, Karatauruba, Ngang Luksak Lubagidi, Hectamak Faragazel, the Tamzinba, Aki Akang Pibagitabak Sataduna Lady. Asikuma Tadoxing Asi Miam among the Ifong Fong the Tawi, Miam Punam the Sukhangi Aduvo. Hairungang Lubada, awa from the Tagani Kang Badagi, Sin Kang Toktuna. Sin Kang Tok the Lainaribani, Masimbak, Waiduna Sumiam Gitamu the Ladiba, Maribak Mazati Nungsibaki Wakalol Adudi, Kagnam Tabak Namloy Hari. Serolas and Haisa Taribal Lanasigi, Aurokiba Me, Omgi, Namidang the Mitation of Watogasi, Loshinaba Madi Santi Tamnaba Cookie, CSO Singa, Wadisaduna, Loshinaba Honarabasu, Cookies in a Yaki Dabani. Masigi wala tayo na bata meni fanda susan poda pang thoki pa mifam da lauki ba warip sing atuki makatarak pada me kulhum doida kang pok vida aroi ba lauki ba warip sing na midai ga apung na wari sana roi amadi Manipur government gasu wari sana roi separate administration amagita manglanjang sangsilagani ana warip lauki bane masina thok liba lana sigi waroisin amadi santi purak pa yadana leibani haibase Manipur International Youth Center na fangdorakle Maragasida, Sovereign Administration ki Davi Hena Taksin Baga Luinana, Gloven Peace Rally, Chanana Basuare Blaucre. George United ki Weva Home Super Executive Body Meeting Arang Susan Bogi, MPC Office the Pang Toki Baga Luinana, Lakaduriba Parliament Giningtam, Mifum Gimang, Winana Matang Tada, Sovereign Administration ki Davi Hena Taksin Baga Luinana, Gloven Peace Rally, Zatpa, Yano Waripka, Laucre Haire. Manipur ki Tongan Ba Cookie Singna. Tawad district sing dagi kuki Jami Mar Mijo community sing lucing ba sing jaw nangarang pang thokiba jo United ki executive body meeting aduna tongan ba warip taraga mathoi yenaba leitana lauki hairi warip sing aduki manungda national highway 150 gi sinpur kawan amadi toivai lambi atubada samjin ba Manipur Tribal Forum Delhi MTFD jo United ki executive body da yahon ba Susanpur based church leaders sing atubada mifam pang thoktuna Manipur gi Kangpokpi Chandel Technopol District amadi Yumthangari Nagale lamadi Meghalaya da Unity Sakat anaba mobilization tour chat pasing yauri Nakala maromdana Mitai Lipun gitu singba Pramod Sanbo Fananaba Warin Isu Torok Pabu Yaning da Fangdorakli Law and order like the Baka Pankak wherever Susan Boda Mitai Amova Fatan of Wuraga Baliki Haming Ohenge Kalibra Prozen Susanpur District is Chief Assistant Magistrate na Mitai Lipun ki Chief Mayangbam Pramod Sanbo Susanpur Police na pato na purak na bawarin isu tawrak liba asi akan mamong dayaning de. Law and order later baka pangkak werba Susanpur da mitay yamo pato na furaga baligi haming uhenge harivra hay na mitay Charles Advocacy for Peace and Development Manipur na fangdorakli. Kumalampagi jut hostel na pangasi pangtoki ba pamising una ba amada MCAPD MG Wangangloy Fizam Brozen na hay. Mayangbam Pramosanbo pato na Susanpur da purak na ba district asige. Chief Judicial Magistrate ki kona khangalakli bawa from asina lebag miyam ki wakalda kari karamba conspiracy leiribano haiba uwang ama thorakle Cookie Students Organization ki complaint de Susanpur Chief Judicial Magistrate na Asok Haksin lauriba si chamamna ba ama poge Tedase ki hosik weriba fib masida Cookie forum ki miyoi ama faraga imfal da purago harabadi madura Cookie sina kari khangani haibadu su khangbiyo Law and order later baka pangkak weriba Susanpur da mitai ama bu namdana faduna puraga hato hangrage harivra Mitai lifun ki state promotion na mi haluwa natragana mi fa mi funda chena bagi wathok leiba sunate sahi asigi jun chaja tarukda interview ama piro bagi damak irang kallaba mafumda fadana purakna ba warin isu tawriba si atubada hando go haike
मरगसीदा रोहन फिल्म केरला की ख्रिस्तान सिंह कुकी की अरानब वफम सेंदोक्तुना खंगनख्रे सोशल एक्टिविस्ट मिडे ख्रिस्तान रोहन फिल्म केरला की ख्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंग मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिगे असेंगबा हौरफमगी मतंगदा मरिक सुमना खंगनबगा लोइनना कुकी सिंगना मफम मसगी मियामदा सांदोक्लिबा अवाफम सिंग अरानबनी हाने सेंदोक्तुना खंगनख्रे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगे मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरमो लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरी।